In the Bankulu. Yalukhetho niyazulizwa. Namhla Nkosi ngiyabonga ungivumele ngize kuwe namhla Nkosi Matthew 5:15, Job 2:11. Siyabonga mfundisi wenkosi. Siyabonga baba. Namhlanje ufana nokuthi sibona umhlangano kaShembe ngamehlo. Phela baba umfundisi sicela ukubezwa ngoJuly ngoJanuary emhlanganweni kuthukeka umfundisi engene kwamuntu ntu kade ngilalelise nazi insizwa zendaba enkulu media umbishop MS Biyela wePentecostal Holiness Zion Church wase PE angimazi ngamehlo akangazi ngamehlo wathola inamba yami lezinto zamafoni ungisendela lento okuthiwa iVN ngayidlala futhi khona lapha efonini kuze abangcwele beyizwele uthi fakazi ngithi angusendele le VN
ngibone kungena umuntu ekhayini onogcobo lwasezulwini wakhipha into enomphefumulo kwaqhamuka amakhehla kini athi angaphumi lo muntu ungamnika ngento enomphefumulo lo baba lento ibone ngesabatha ebusuku abafowethu angazi ipost noma ikhiphe ngolwesibili yini noma ngomsombuluko kodwa lo mbishop uyibone le ndaba laba abafowethu bengakayifaki lento einkundleni zokuxhumana wangisendela iVN lo mbishop PE akaloni Nazareth kodwa uShembe uhambe waka umbishop ePE wayotshela lo mbishop ngale nkonzo le esikuyo njengamanje sinoShembe bancane angisiye kumuntu oyisikhulumi nalapha ekhaya ngomncane kodwa uma ubaba sezohamba emhlabeni uthi mfana wami wozala ngiyeza uthi guqala ngiyaguqa uthi ngithengilele kusuku ngabona indoda imeminyango ibambelele la kanje le ndoda yathi le ndoda mina ngiuShembe yathi la kusemnyangweni wezulu lana akekho ongena uma ngithi akangangeni kule ndawo ithi noma ngabe ubemuhle kanjani kodwa uma ngithi mina akangangeni ngoba izwi lami la lingelokuqala ngelokugcina kodwa lapha noma abantu bengathi umuntu mubi kanjani uma ngithi akangeni uyangena mina ngiuShembe wena ndoda ngikuthandela ukuthi uqoqe uba ube street njengebhunu kodwa akaza ubone umnyango wesonto uthi ke ithele ndoda yasezulwini ngikuthandela ukuthi uqoqe khomba ingane ezokuhambela lokhu kuhamba uthi ke ngikhombe wena ke mfana wami ungihambele le ndlela ngoba mina akaze ngihambe uthi kufika esontweni lihlale emuva ungayi phambili ngoba uma kunomgodi phambili umuntu ophoseka endleleni phambili ilo phambili ophoseka kuqala uma kunomgodi wathi ngoba semuva ube njengalomuntu okuthi ucicane ngoba uma ushayela isipikili ngesando noma ungasigeje isipikili kodwa ngikuyishaya ucicane ngoba ucicane mfana wami lapha esontweni uthi ungayi phambili ubohlehlele emuva njalo wathi ke mawenze lokho uyobona ngokuthi uyobizwa ezulwini kuthiwa yenza lokho uyobizwa endlunkulu kuthiwa yenza lokho uma uhlale emuva wathi ngisho uphuphe kusuke uphupha abantu bebangu basemuva uzophupha abantu bebangu baphambili kodwa impi mayihlasela iqala ngabo futhi laba baphambili uma konakele imvama kusuke kuyilabo baphambili wathi woba semuva ke ngiyabonga ke uma ngibona kuleli igceke lika baba undavundavu hlamahlelo amahlelo usidwethe fana incebe ndodeni sami la ku6 nomthakathi makhanda ahlula insizwa uma kunje ngiyabonga la emzini kababa wamkhulu soqhamukela ibasket isikhombela umhlinzo nkomshana ngasho umsizwa amavukubala kamashingana kuleli bandla kumuntu obongwa uyedwa uShembe cela ukusho lokuguza insizwa lezi ezingangami zikwazi umuntu obongwayo uShembe kodwa uma inkonzo isegcekeni kini uyakwazi ukubathinta abanikazi begceke kodwa uma senkonzweni nje tempelini awusuka umuntu mina ngumfokano oyibani kanoyibani etempelini cha hayi kodwa uma kukini ngoba usukwenzela nalabo abalelo uthulini bananele baxhumane nalento yasezulwini esuke isifike egcekeni ekhayikini ngenzela ukuthi omunye engasole ethi hawu nangu sebonga oyise cha ingoba vele ngibatshelile ukuthi kuzoba nenkonzo lapha ekhaya inhloso yosuku ke iyodwa bangcwele ngayivukela nombono mina ekulaleni kwami ngibona ngihambisa izinto zomnikazi uma ngiguqa bese kuqhamuka lezi insizwa zindaba enkulumo ithi namaNazaretha ziningi bese ethi umnikazi wezinto uyabazi laba ngithi ngiyabazi Nkosi yamakhosi wathi ke ngicela ungibongela labafana namaNazaretha onke afake isandla emzini wakaMlungwana angiphilisele umfundisi wami nami ngiyathokoza ngalokho abakwenzile amen lilodwa nje igama esihlangene ngalo lilodwa ukuthi uShembe ubonga lezi ingane zendaba enkulumida namaNazaretha onke umhlaba wonke afaka isandla esihle emzini wakaMlungwana aphilisa umfundisi kaShembe uma umfundisi kaShembe ephila uShembe uyathokoza Matthew 5:15 cha lencwadi ngiyifundiswa ile ntadenzwe le yangane
khonto adenziwe le yangane Dube umntanakho lo kuqa wena mfana ngifuna ukuyala mfana phambi kobaba nabakhokheli nendlonke ushembe kubusise mfana wami Yesu lento le oyenzayo kaShembe uzungayeki noma abangani sebekufundisa indlela yomhlaba mina ngivama ukuhambisa ivangeli lapha eqala kabusha mhlawumbe u90% wabantu abalapha ejele bangeniswa abangani 90% wejele ungeniswa abangani awungeniswanga kodwa abangani abahle ungeniswa abangani ababi bethi awuphuzi awubhemi uphila impiloni mina nje bahlele bekusho yathena intombi ngehla lapha mphethe uplastic ejingene emkoboza yathi yazifakaza ishima kanje ithi yathi yazi ngiyafisa nje ukubona kanye nje udakiwe kanye nje yathi ngiyafisa nje ukubona udakiwe bantu bomhlaba ngakho kwenzakele mfana wami ngiyakuyala phambi kwayihlo naphambi kobaba naphambi kweyihlwele lento ungayiyeki mfana wami Yesu lelo phepha elibomvu unika ugogo wakho umkhokheli Yesu unika ugogo umkhokheli ngoba lento yenzayo akuyona yakhe kaShembe uyiphathe kahle mfana wami Yesu Nkosi kubusisa Matthew 5:15 verse Asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha Asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha Sifakwa othini sibakhanyisele bonke abasendlini bese sikhanyisela bonke abantu abasendlini uyabona bonke abantu abanendlini ngisho babuka uface wabo uyachachamba ngoba kungena isibani sasezulwini sikhanyisela wonke umuntu osendlini Jala ukukhanya kwenu phambi kwabantu nanso into uShembe ayifuna kuthina singamaNazaretha uthi akukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu uma kuqhamuka iNazaretha kufanele bethi asiyifihle lento esiyiphethe ngoba nali iNazaretha nayo inhlansuthi uma beke bathi hayi asimnike naye lo unhlansuthi naye uyayishaya lento sekonakeleke ngiyabonga Donda baba umfundisi inkonzo esihlangene ngawo baba iyodwa uShembe ubonga lezi ingane ezindaba enkulumo ide namaNazaretha onke omhlaba eze into enhle kwamlungwana sibongwa ezulwini bangcwele ngisho ngathiwa wawulekelele ngenhliziyo khona ukulekelela ngenhliziyo ufuna ngikusho lokho khona umuntu enike nenze into nishaya imali ezinkulu angakhiphisha ishumi kodwa afike endlini avala umnyango athi Shembe nginalo ngisho ishumi kodwa ngicela le yanto kade yenziwa ileza insizwa nalabo omama naleza intombi ngicela Shembe uyemukele ezulwini ubabusise ngokuphinda phindiwe uShembe ezwe lo ongakhiphanga lutho esandleni okhiphe ngenhliziyo Job 2:11 verse bese ngibuyisela kobaba ngiyabonga mfundisi igazi lami ngiyabonga uma ngubona ungena ngivele ngasukuma ngizwe umoya wami uthi kha ngoba uthi umbhalo ngalena kuJohn 4:20 uthi uma umuntu ethi ngiyamthanda uThixo kodwa ezonda umzalwane lo muntu ungumqambe manga uma umuntu ezothi ngeke ngiye ngoba ibandla elithize mina ngiyibandla elithize ngake ngabuza amakholo ningixolele bani ngabuza amakholo ngizehlabela lengoma elisohlangana eGalili thiwa khona lesohlangana eGalili ngathi mina ngicela ukubuza njengoba sihlolo ukuhlangana sela sihlolo ukuhlangana nje ake siyobabona lapha kulela abandla nje ukuthi bathini ngoNkulunkulu nabakeze bezosibona iceshini zethu ukuthi guqe sithini nathi ngoShembe ke sibonane sihambelane uma singahambelani sela mase kuficwana eGalile ke kuyokwenzakalana eGalile mbona ngathi khona inkingi yoba seGalile ngoba phela kushuthi amabandla kwakufika ehlangana eGalile bese kwenzakalana masihlolo ukuhlangana kazi lami ngiyabonga impela ugcotshwe ezulwini ngoba ilanga lakho lokukhonza namhlanje kodwa wathi ake ngiyohlanganyela namaNazaretha ke ngiyozwa indaba kaShembe ngoba kuza umfundisi ukhombisa inkonzo enhle yokuzehlisa omunye bezothi ngani nami ngumfundisi ngizobe ngiyokwenzani komunye umfundisi Nkosi kubusise egazi uNkulunkulu akuphe konke okuhle okufisakho Job 2:11 le ncwadi ke insizwe ngiyifundela nje osuka kule age yami kushone phansi
kule age yami nje mawuntanga yami kushone phansi ngifundela wena lencwadi Jobe 2:11 umngane abantu abathathu abangani bakaJobe lapho sebezwile ngezinhlupho zonke ezabe zimehlele beza bonke yabeza abangani abahle bathi sebezwile ukuthi uJobe uvelelwe izinkinga bashiya makubo beza kuJobe sithe masizwa ukuthi kwamlungwana kufakwa isandla asisho ukuthi baba umfundisi umngani wethu cha kodwa ngoba siyamthanda sase sithi hayi ake sinyakazeni sonke engathi ke nawe insizwa ungaba nabangani abafana nabangani bakaJobe okwathi sebezwa ukuthi uJobe uneyinkinga baya kuye umngani wabo abashonga ukuthi uyalunga ubethu yini ngoba lawo bangani abafika bekufundisa indlela kaSizani uyinsizwa seNazaretha uqala kancane uqala uthi kuyidayini wena okulandela lapho bese uyayiphungula okwesithathu bese uyisusa zonke ngekusayi esontweni ayidonse TV phela ngeke Ariel ngekusayi esontweni labo bangani kade behleze bekunika lezi zinto mahala bethi na ugwayi nakho utshwala nansi into bekunika mahala uma sebekubona ukuthi usungenile kule team yabo usuthi manje aningizama phela bethi ixoxo mayigxomele usuyaqala uba yiphara bethi abanye siyamazi lokho sewuyena besho kuwena inkinga usulahla ushembe fangelwe inkosi yakho kuningi baba mina nje sengiqedile senkonzweni yokubonga sobonga nabo obhuti bendaba enkulumo into sobonga amaNazaretha onke izwi lamazwi lisho njalo ukuthi ake kubonga into enhle ukukholwa phela kusiku kuyesontweni ngoba nazo isontweni uyamfica umuntu ephinqa amehlo ngathi mamba akusikho kuyesontweni ukukholwa ukwenza kahle ngoba kunabantu abangaya esontweni abasedlulayo thina esontweni esiye esontweni abenza kahle kwedlula thina ukukholwa ukwenza kahle ngakho ke bangcwele ezulwini siyabongwa ngoba senze kahle bangcwele abahle nangu mama wethu masimbona nobaba wethu la emafonini ngiyangithi mangiza umoya wami ungekho right bese ngithinta amafoni ngithi cha mbacinge ngicinga ubaba nomama khona incwadi engiyithanda emvelo ngithi mambuku ubaba la efonini nomama vele mfikele yona yamazwi ahlakaniphela bathi Zaga 31:10 u31:10 mangiyibona vele mbone nangu mawethu athi ngiyabona nje baba wethu ukuthi umhle kanjani nangu mama wethu siyabonga akhuluma abantu bakhathala abantu bengena uSathane sathi umama wethu kodwa lo buka nje kuhle kanjani baba wethu siyabonga engathi ke insizwa nina nithi makuphela inyanga niphatha imali ningayidli nodi imali dliwa nabazali ziyangizwa njalo insizwa ngithini ubufuna ukuyifunda induba u31:10 ufunde kahle kodwa khona igama elisuke libekwe lapho liqine ulithambise wena ngoba uyinsizwa ka23 mana unkosikazi othembekayo na ya ngoba inani lakhe lija musukushesha ke lapho musukushesha ngoba inani lakhe liyahlula kakhulu very expensive angeke ngabuka umama mfethu ekhipha ijazi lapha enika ubaba ngathi mina kwathi angigiye ngabona uthanda ngathi kwathi cha inkonzo ivele yaphelela nje ubaba ehla lapha nomama emoteni kwaphelela enhlizweni yami inani lakhe is very expensive baba umvangeli cha ngizobuyisela kuwe baba wami bese ubaba enika ubaba uMshumayeli ubaba esemnikile ubaba uMshumayeli nabo mabethu bakhokhile nangu nomama wethu ke usingaye phela ithi maths okwenze kwa left okwenze kwa right kwenze la ka left angithi umama wethu naye abingelela izingane zakhe egameni loNyazi mvangelo wenkosi
akekho umuntu okamayo kahle njengawe esontweni lokwathi nhlo yazi ngike ngihlangane nawe ngisho phakathi nensuku nizofika mhlawumbe indwelethe ukuhlikiza umoya hlezi uqonde njengeruna kanje awushembe ukubusiza delo wakubona ebusheni bakho awu ngiyabonga nzwakele makhaya madonda phushwayo ngibonga ukuthi uhlezi useduze kwababa umfundisi wethu usigadele yena shemba kubusisa kuphe 10 million mase kuphela u10 million ubaba umfundisi ethi ehlezi ezifoni ithi qi ngeni imali nsuku zonke siyabonga nzwakele donda In the Bankulu.